pozdrav, dragi moji vjerni pratioci, prvenstveno vi plaćeni članovi. Dužan sam video, malo sam napravio pauzu, ono sam bio navalio sam web stranicom i onda sam malo zastao, sam to sve pripremio. Malo sam usporio iz jednostavnog razloga što se bliži kraj godine i nisam ni planirao da bi sad neke konkretne korake poduzimao za to. Dobio sam neke Lebenslaufe već, nešto sam još doradio, Vollmacht što je nekakva punomoć, znači da ne bi ja imao problema da sam nečije osobne podatke skupljao, znači zaštita osobnih podataka, to je ono Datenschutz ovdje u Njemačkoj. Sad razmišljam sam neku krivu riječ možda rekao, nije evo ni važno. Uglavnom sve se priprema, znači sve kad bude pic napravljeno onda ću se baciti na posao. Druga stvar što sam načuo da nešto Njemačka navodno sa primjerice sa Srbijom radi nekakav ugovor, sporazum, nešto bi trebali potpisati dokumentaciju, pa bi onda recimo prvenstveno, koliko sam ja upućen, prvenstveno za profesionalne vozače donesli takvu nekakvu uredbu između dvije države da vozačima, znači koji su stručni kadar za nešto, znači profesionalni vozač sa kategorijama, da im neće trebati ništa, samo ugovor o radu od firme. Znači ako imate neku firmu, oni da samo napiše ugovor da ćete kod njih početi raditi, nema ambasade, nema ničega, došli bi u Njemačku raditi. Zašto to rade? Zato što se ne da se boje, nego znaju da će imati velikih problema ako uskoro ne poduzmu nešto, jer već sad fali na tisuće vozača u Njemačkoj, navodno čak 60.000, čak sam čuo jednoga što ima pozna gazdu, ima 2 kamiona, ne znam, kaže ima za 6 još posla, ne može naći ljude koji bi radili, jel? Tako da to je sve onako lijepo i dobro i super, zato što treća stvar koja će se događati isto, navodno da žele dići do 18 eura minimalnu satnicu za vozače kamiona. Tako da je to isto jedna dobra stvar i u svemu tome otvaraju se velika vrata, otvara se puno mogućnosti i tako dalje i tako bliže, jel? I eto, ja sad znači sve pripremam za iduću godinu u prvom mjesecu, znači da već nešto ću vjerovatno još već i tokom ove godine započet, ali onako baš sa tom web stranicom i svime time što sam ja zamislio, baš mislim onako krenut kako treba od prvog mjeseca. Znam da firmi ima, znači samo trebam posložiti stvari, sve pojasniti kako, šta i kako je funkcioniralo već do sad kome, znači imam već, može se reći, veliko iskustvo u tome. Ako zbrojimo 47 vozača ovdje i još 3 koji čekaju da dođu, znači 50, plus onih 10 što je bilo prije u Kasselu gore, 10, znači to je okruglo već 60 vozača, tako da znači ima snaga ovog kanala YouTube da se eto da poradimo. Znači ovako sad iskreno da vam kažem, tu se otvaraju i mogućnosti, iako nisam ja baš sa čistom namjerom krenuo u to tako, znači otvaraju se tu mogućnosti nekakve poslovne suradnje sa firmama, ja. Znači oni koji vide i shvate to, a nemaju razloga da ne shvate kad im ja isprezentiram sve šta, kako, zašto, zbog čega, jel, na koji način, i kad to sve budu vidjeli i znali, onda ne vidim neki razlog da bi rekli da to ne zanima. I zato što svi, evo baš mi jedan kolega priča koji misli mijenjati firmu, na 4 mjesta je išao na razgovor i kaže praktički su me primili na sva 4 mjesta, znači rekli su mu može doći raditi, jel, on je došao pitat, vidjet, razmisliti to, znači nije došao reći meni treba posao, da li bi me vi primili, primamo vas, dobro, počinjem. Znači jednostavno je prošao, znači na 4 mjesta. Danas u Njemačkoj možete naći za jedan dan posao za vozača, tako da i ako znate razgovarati i čitati ugovor, zato i želim tu uskočiti, vama će dobro koristiti, neće vas koštati ništa, košta vas tih par eura članarine na kanalu, ali ako će ko platiti moj rad i trud, onda će ga platiti firme. Znači ako tu
krene nekakva ozbiljnija sa bilo kojom, sa jednom, dve ili sa 3 firme ili sa 5, ako krene neka ozbiljnija priča, oni će vrlo rado financirati to moje vrijeme koje treba. Ne očekujem tu neke pare, ali ja kad gledam da je 100 eura da neka firma plati za šta im spojim, znači šta uskočim, šta nazovem onda ljude, dogovorim sve i budem znači nekakav posrednik tu između i da plate samo 100 eura, pa da sam recimo prije radio, ne za svoju firmu, znači nikada, ne za svoju nego za firmu u kojoj ja radim. U toj firmi u kojoj ja radim, znači UB, je bilo prije nego što sam ja nekad došao, kaže bilo je kod nas isto u UB-u, UB je plaćao bio kao neku nagradu, premija se dobila ko dovede nekog vozača, jel? Znači sad on njima treba, ali neko ima kao ako dovede, ako neko dođe, ne znam da li je bilo 100 eura ili koliko. Znači u moje vrijeme kad sad došao više tog nije bilo, ja nisam nikad pitao, tu su oni zahvalni, znaju da sam napravio veliku stvar, a nije nikad o nikakvim parama bila riječ, niti su ljudi plaćali, znači ništa, i dalje još da treba 50 vozača ne bi nikad uzeo 1 centa od firme, zato što imam svoje radno mjesto, imam svoju poziciju tu, radim to kao da radim za sebe, jer ja i zarađujem svoju plaću, znači prvenstveno radim radi sebe, ne idem na posao radi gazde, nego da dolazim radi sebe i želim da imamo dobar tim, želim da su tu dobri ljudi i sam se nadam da će u ovoj cjelokupnoj situaciji ti svi ljudi ostati, da ne budu bili prisiljeni, ako im je malo novaca trebaju dovesti u obitelji, jer ne zarađuje se sad ona maksimalna plaća, nego se zarađuje dosta manja, ali ta plaća je recimo u rangu sa puno firmi, jel, tu koje rade, tako da u biti može, znači mogu ljudi skroz normalno funkcionirati, samo treba biti još neki mali period strpljiv, kraći period strpljiv je da se to istabilizira, jer recimo Daimler sad, znači ti poluprovodnici su problem, znači ne samo kod njih, kod svih živi, tako da možemo reći da Daimler super i radi, kako su neki drugi prošli i ne radi se sa punim kapacitetom, već dosta vremena imamo i manje kamiona, znači opet neki su bili u tom cijeloj situaciji bili otišli, ostali, oni najvjerniji, oni najuporniji su ostali, zato što vjerojatno ti ljudi razmišljaju na duži period, jer nije mi rješenje ni meni sad da razmišljam, a tu ne radim negdje gdje nema kurzarbajta, gdje se nešto drugo radi, i onda sam na putu, opet možda spavam u kamionu koji dan, ne znam, vežem robu, znači 100 drugih stvari, ovo je kod nas pjesma što se tiče nekakve špedicije, nekakve vožnje, ono što sam nekad radio, jel ne bi, znači ako mogu ikako ne bi više to radio nikada, ne kažem da ne bi mogu i da bi mi to sad, ne znam, da bi bio skroz nikakav da moram opet voziti, znači mogu bi opet bez problema, ali ako ne moram rađe neću, i ovi ljudi koji su radili nešto u špediciji, vozili puno i tako, oni znaju šta je ova firma u kojoj rade, jel. Da je sad sjajna situacija, nije, znači nije krivica to lošeg poslovanja, loše plaće, ne žele ovo, ne žele ono, nego jednostavno situacija takva koja je, takav posao radimo, i ako budemo malo, oni koji budu najstrpljiviji, na godinu će se raditi, oni kažu umbav, znači radit će se, prepakiravat će se hala gdje je ogromna presa, znači tu će doći roboti, kako će to krpat sa tim dijelima, kako će to izgledati, točno mi nije, ja ne znam, ali uglavnom pored tamo gdje sam prije govorio da će se raditi za Audi, za i druge nekakve, da će zajednički imati veliku presu, od tog se odustalo sad nakon ove cijele situacije, i još bolja stvar ispala da rade tamo za baterije, znači za aute. Proizvodit će baterije, tako da će tu biti još posla, i to kad bude gotovo, da li bude za 2 godine, znači iduća godina ono bude onako, se bude lagano plovilo, onda ona iza godina, za sljedećih 100 godina imamo šta raditi, jel tako da to je ta cijela priča. I znači sad u svemu, obično svugdje pred kraj godine, znači sad sad se nikom baš ni ne ide, ako nije neko pro cijelu godinu došao ovdje, krenuo novi list, znači ne mora ni sad u 12. mjesecu, jer evo gotovo 11, isto gotovo, to se ovako dani prolaze i to je to. Tako da pun gas od 1. mjeseca što se tiče, znači tog ovog što sam pripremio, znači od 1. mjeseca stvarno mislim konkretnije raditi na tome, i onda ćemo vidjeti. Kažem, sad vi koji pratite,
ako bude ta solucija da se može samo ko nema UV papire, znači ovi koji su iz Hrvatske, ako bude zainteresirani, mada je toga puno manje nego je puno iz Srbije, zato što je trebala viza, znači treba tu svašta nešto, ne možeš jednostavno tražiti sam neku firmu i uvijek ti nekako pripomoć treba u tome svemu. Tako da ako i budu ono što kažem te samo ugovori, onda smo na konju. A ako nema koda, znam da bi vi koji prate da bi htjeli doći raditi tu gdje sam ja, ali ako ne bude u tim trenucima tu, ima drugi firma, ja znači neću dati na stranicu i napraviti nekakvu reklamu ni za koju firmu koja nema neki prag koji ja smatram u plaći dovoljan da bi čovjek mogao doći ovdje i započeti. Znači da jednostavno ako neko, kažem, ako negdje se sa tim drugim čovjekom s kojim ću zajedno, koji će ići, koji više poznaje tu firme i to, ako budu rekli, ne znam, to ti je bruto ili samo bruto, nemaš peze, ili su, ne znam, bruto ti je toliki, imaš samo to, pa ja zbrojim da je to sve premalo, onda ću reći ne, to ne želim ljude zvati na takav posao, to je premalo novaca, pogotovo u situaciji kad im jako treba. Znači, oni koji plate solidno, znači koji plate dovoljno, ono što ja smatram da je dovoljno, te ću firme onda reći vam, imate tu i tu firmu, takav i takav je posao, pa ću vidjeti kome šta paše, a onda nekad opet lako, kad bude kod nas trebalo, opet lako dođete kod nas, ako ste već ovdje. Tako da, znači, kako bi rekao, bit će samo na web stranici u mojim videima i bit će, znači, podrška za firme koje vrijede, znači brendovi samo, ne mora biti brend, ali znači ljudi koji znaju da jednostavno moraju platiti više, to jest dovoljno da moraju platiti, bez ovoga ako država uvede 18 eura, da moraju dati dobru plaću, da čovjek mora zaraditi ako je vozač kamiona, ako vozi samo 8 sati lokalno, da bez obzira to mora imati 2300 plaću neto na ruke. Ako vozi više, ovisi koja je vrsta posla, da budu tu plaće i prema 3000 eura neto na ruke, da budu i 3000 eura, ili ko kažem, hoću voziti godinu dana samo špeciju, pa da bude i nešto i više od 3. Znači toga ima ovdje, može se, kažem, sve po željama, sve ovisi koliko šta ko nudi. Eto, to je to, ušao sam u mrak, pa ćemo onda i završiti ovaj video. Sve sam vam rekao i pratite i dalje, bit će vam ko znači želi, ima volju, ima ambicije, ima spreman je, znači ići, dobit će podršku, znači sve, ne treba se ničemu brinuti previše, sve ćemo srediti, složiti, imat će korist od toga sigurno. Tako da budite tu, hvala što ste podržavali kanal, hvala što ste prepoznali taj kanal kao takav i radit ćemo dalje. Evo, to je to, odo sad, već kasnim kuć, danas sam se zadržao malo. Htio sam posao dovršiti, nisam se htio samo pokupiti. Ipak nešto ja tamo držim i radim i vodim, tako da. To je to, završio sam citat. Pozdrav.